ahabwenki nimushero huriro mbafu teriyaha azoki mwishuki byagambira kirigarayi omwana w'omuntu ashemeye kuhebwayo mu mikono y'abantu abanyabibi no kubambwa aha musharaba kandi aha kiro kya kushatu okuzooka. Mukama wetu kuchenzire iki umutumirwa mukama wetu kuchenzire twareba abashija babiri bamarekane baka nkeizoba batubuza bati ahabwenjira mushero hurire omubafu namazima mutuyikirize tuberebere muzehe mwerebere urukibekire mu busha kama wita jenzire bekereshemere kwikiriza mukama wetu azokira ubuzima yabonekera Simoni turamumanyira no muhanda kwankube bw'umugani twamumanye aremaho kandi kitangaza wo kuzayo mugira ubusinge kamutine ubusinge kandi okubanganisa kwizera cyo mu mitima yanyu mundebe engaro n'ebigere byanjye mumanye kundinye munkwateho nimuja kumanya aha kuba muze mutugugera mu mbere n'amagufa nk'ebimwandeba nabyo ebyo nebe nabagambire nkiri ni mu buryo bunabirembeine uko nuko byahandikirwa hari inyomberagiro bya Musa n'abana bikana no muri Zaburi byahikirizwa ngo Kristo ashemeye kubonabonetse bwa no kuzokomba fakiro cya kashatu kandi mu izina rye okwetisa no kwiyahwe bibi bishemeye kuburwa mu mahanga gona tandikira muri Yerusalemu imuburo bakarebe bigambo ebyo kandi reba ninja kubohereza kitata yawaraganise onkambwe mu rembo oksiyo mu rusho kamani garukorwa mu iguru mukama baho mugisha barinde mpirwa bushoborozo bwona omwiguru no munsi nahabwe cyo mugendo mu mahanga gona muhindura abantu abeje n'mbatizo mu izina rishe bona niryo mwana niryo moyo rukwera numubegesa korebera byone binabaragire kandi reba hamwe ni mu biro byona okusiyo gwensegerwaho. Amin. Ekiture kibazikire mwombe rwa mukama witu Yesu kirumbusha ebero bishatwe byahwireho yahimbuka umbafu
hatahurire nayenda kutaha mu magara gawe. Yesu nuwe yakigambire. ninye kuzoka n'amagara uri kunkereza n'ubu yakufari yabuhurire. Emyaka nke 20 hingwire kwiha Yesu azokira umbafu. Kandi arihonera izuba kandi wayi n'amahanga yo kutangaza umunsi yone. Abamarya bera bezere bagenda, abagabe, abategeki, abanyamagezi, ab'eby'obuhangwa, abanyamadini bezere bagenda. Konka Yesu ariho n'omuntu wo kutangaza orabireho. Okuzarwa ko kabo ko kutangaza Bible tugira ngo akazarwa mu cyo shugini. Amagara ge nago kutangaza akaba ryo ciro munsi atine kibicona akakora byo kutangaza okukira bona barabireho. Ebigambo by'ibikabirye by'omutano akoreka rukundo, embabazi no kusasara kandi omuhanda musyaga kaboneka haribona bamwakire nk'omujuni bona bahurira no kwikereza batunga amasuku masya, amagara masya n'ebigenderwa birungi ebirugamo. Okufa kwa musharaba kukabuko kutangaza emyaka 20 hingwire Ruhanga akahaye umwana wo mu Yesu Kristo kube kitambo ahabwe ibi by'abantu bona akakufera okuzoka ko katangaza ensi yona aha kiro cyakashata kazokumba fecha cyo kutangaza umbyara biyo buzima Yesu akazoka okuzarwa kwe amagaraje okufa kwe no kuhimbuka yona nebihamya ngwe Yesu yagambere n'umwana wa Ruhanga kandi nguno mujunu w'abantu kandi hati Yesu ugwahuriri nayenda kuzomagara gawe kukusasira ibi byawe kandi no kwa amagara gataho kurebe gambo bye nimwe mwena barhere n'abaremerirwe mu ijaharinye mbaruhure n'inyamuhanda n'amazima n'amagara hariho ijaharishe bona atarabira umurinyi. Bible negira ngo aha kuba bona bakashisha kandi bargaha kitinsa cya Ruhanga kandi ngo aha kuba ibihembo by'ekibi no kufa konke cyonco cya Ruhanga n'amagara gataho umuru Kristo Yesu mukama witu. Yesu kuyafire yatuyeho rubanja rw'ekibi hata yeteka tekere okutaho magara gawe. Reba nyemerera harugirwaho ninyiguza omuntu we nakora hurira karyange yanyigorra ninja kutaho mutamago okumanya rukundo ye okusasara kandi okutunga amagara gataho no kumwakira nk'ecyonco cya Ruhanga ahabwe ibi byawe kandi ukamweta kataho magara gawe ahabo kwikereza kirabe kiriye cyetengo cyawe eco mutima gwawe no basa kushaboye no kwikereza Yesu Kristo naza kutaho magara gawe okunukuru kushabo ninza kubanza ngishabi kama wanje Yesu ninkwetenga yebare kumfera ha musharaba ahabwe ibi byanje niguro rwije rw'umutima gwanje okwakira nko mujunu wanje tegeka amagara ganje umpinduro umuntu worukwenda ngumbi. Amen. Okushabo kurabe nkuwe kukwetenga ko mutima gwawe shabe shareje hati naza kujigarukamu onkuratiri iroko mukama wanje Yesu ninkwetenga yebaro kumfera ha musharaba ahabwe ibi byanje niguro rwijirwa amagara ganje kana kwakira nko mujunu wanje
tegeka amagara ganje umpindura omuntu orukwenda ngumbi. Amina. Nk'oku washabe sharegi n'okwikiriza kandi obu wayeta Yesu Kristo kutaha omu magara gawe ohamye ngu yatahamu nk'oku yaraganiise. Korayo wamushaba omu mazima ebibi byawe byasaasirwa. Wahinduka omwana wa Ruhanga watunga amagara gataho. Kandi korabe nonda kutunga amaani g'amagara nk'oku Kristo yaraganiise gamba nawe omu kushaba buri izooba noija kuzoora ebintu eby'okutangaza obu waguma nooshoma ebyahandikirwe kandi oguma oteerane n'abandi abamukunda kandi oyijuke buri izooba ebi yaraganiise. Tindabatsigaho kandi tindabahemukaho n'akake. Reba nga hamwe nimwe biro byona okusitya obwensegerwaho.